Sambula vinaka na turanga na marama dhaurubona ngone lewa kaki na viki mnira ngone unindo wating mai na ngauna ni Vakekeli andorungo dia na Radio Fiji wana saravitalanga na FBC TV enando talamadhawa ni ve ulutanga iso endo ko mai karao ni na vabure vakasama kabuke kenda talitunga na buguni vakatataro en nondanga unungo me vakasaba rita itiko rato na bulang itiko na boilesilesi mai na kampanya Vodafone na bugutinga ni vika membaleta na vole fomu na buguni pondo Asalabat talatinga na boilesilesi may na Fiji bus operators tigatalngango ko Mr. Ajit Singh tigatalnga na boilesilesi may na bunilawa bola ni bunilawa nanda mate nitu karona may bulang italitinga na buni be tugu matata na be kabagalaw membleta na bondo kena kad karaw ni daranga indo bata tika na nanda ngano baro takengo ausa kinda bakiro mantanga na beokan ni Andrew ni mbula binak tau Bula binaka Mr. Ajit? Ya, bula binaka tau. Wina wale bua nondango na baro takiongo bua binaka ni rotiko na bua lesi beki muni etiko na muni baka tataro na liutiko na baka tataro membaleta na mbasi na kia na vinga rabi kasalwa talitinga na bua lefo musate ubu menga rabi tiko may nakamba ni bua lefo ndere rendo makaliu mandanga na buguni kia na sanga rabi tiko na bua lefo may nangaunongo na bikas ondo sa tiko ubu vinga rabi kina na bua lesi may na bua lefo. Wina wale Sa may tigabuti ko na tigabu na wale fomu na vei tau ni kedi viti utalakin na so na panua leo kina na leo ni panua sa to so na kasarti ko na ra tigabu lau na leo ni panua mer may wale fomu sa laro italitunga may kina ni leo buti ko na patataro vera leo ni panua sa bina kana sa tigabu patutolo tiko nanandra le atarna le ni vano sa te mai sau mitiko na vano garavitiki na vale fomu Andrew en buguni kana sangaravitingo na vale fomu ambaleti ranga na ngole mai na bitau ni mbu be rana wakanda era tigo talanga en bukuni mai na bianu karana la ko mai endondonu mena tiko e andua na nondra card en buguni bondo io ruo tiko na matangali card tigo ko menda wale wena ona kwango me wakambe kamena nanda permanent card gai tigo ko kene karua ko ngona ngani tira na lago me na me ndua ngana singa serua na singa ngana dana be na prepay erra ne me va enta langana ndona singa ngo erna sini ngandre ba merna me wakambe na so wala me na me wale fom erra ne rame so erra me bolia saralo na basi tiko ko ero na dola tiko lima na dola tina dola merana kwanta iya ngo membale tira watan bagin dua talaki ner na sarbanua na ngole mena benian ina wale busarandi kilani sana matata biki mnina wakanda sandola tio na taliboni na tolu roro seiba dio seiba kena bitu tolu roro dio seiba ndua kilani raunio ni na patataro tumiki na wakanda na buku ni tikongo Mr. Ajit Singh wena isong ni mbasi na nando bonua kabaki na bi Andrew merona somo na muni batataro ni berni na zaba merto na ngole talanga mai na tambana ni lawa ni nonda mate ni tu arto na mai somo tio na muni batatar ni sambula binaka na ngoni Vakekeli iya nambula binaka to na batataro we the waterfall na kat ke bukan gair baka me topa pada na kat ke bukan sindo chura la kame Mina walebu na taro ngole tingmayan na top up ni card ramontangan indona kena itu betul. Ina esati kona oera na ve bisnisi kona pono rani lei top up kina card. Eti kon rani top up na stoni Vodafone ke de vitira ramba. Watalaki na sota langa na stola lai era na rani lei top up kina na card. Iya. Na wale besar na batataro di sambula binaka na ngauna ni Vakekeli. Yani mula na kandualisi. Pena pero chuno kutaro matanga itaro na ora na ngoni buli. Na kwartori tikit chuna ngono na era na tori tikit chunga na solital chunga vera na nondakan. Ya kabakana soli nondakan na ngona rawa na soli kin baltani matendo kutawa. Santo na me Sanatori bagi kina na ngore na kadili ko liwa. Na wale.
Ora na leni bubale ko kama da kerle ba leni bubale ndua nga sa register sa tarano na kad liwa ina raw merto na banga takkede na le honi bubale se mer na le yandu mai ortuna tulu na leni bubale Ina boleh besar kila ni ndona taru bina kaya ramantangan ina ndona kene isau en bukundra ngoni ka lago batalengan na bibu bale ka tiku kineva me erto yandu ke dena kar sera ni ndonga na kadu ko le bale fo mo me pagang ta ramantangan ndona kene tutu. Yo me binaka taru binaka kene matai o irana ngoni huli ko era ngonongo e bodi reti ko na botsa na tiku na solitalangan na rekat me baka sa tinggo na mateni o kotopo me sa na tiga bubayan taikina garto sa daga bato tolo sartikina na tampanan ni matentu na ministri ni buli me rato na paro takay na kad ni sember ni tiga bubayan taikina na mateni o kotopo na kini karua we kendan leni vanua rao ni nda nasa bayan takana mendua tale bayan takana mapani taka vendua se so mana noni bondo me panta kana nomkat io kere bambimbi mendana yandu nakat balata menda ni kere mendana lewa le fom me rao ni induna le ni vanu induna nakat balata ni tiku kina podo tiku ni labu so ndana rani tini kina na bimba so mbeka tu ni vera mar la koita ni sarre la kota le sona bonua le botia va totolo na ilabu tiku nakat sa kering ona kina weekenda menda na andu ngana kado kenda keda ba iya bebu bale na bale usarandru weki mina okanda tigo talanga na boile silesi mai na isongo nimbasi ke vai tigo no muni bata tarningir mai en we kame belata na misini katiko na mbasi na be ngoni sala na kene wale karao ninda na ndo botiga na ngau no baruta ke ngoni sambula binaka na ngoni Vakekeli mbule mina katika dimbula ndo ana tarwaro na bula ndo kai bodam dagan kona tikite ko ya nonrana rala ko zaka bima mata kina bonodan bay na bale busara na bukundro irana tambangase kando bima na nonra atikite sena isauni na kana isawe Ramadan indana keni tukutuku. You want to say something for that issue? Well, that's for senior citizens. Senior citizen. Citizens got 50% discount. They got a special card for them. Na wale bikim ni etiko na card. Kemba bale we Vodafone sianga ni ko na card ko erto soliana limusa. Ramadan yo mamadalkin. Iyo ngona ni na le wale ofumkina na solitiku ndona kani labe ko na labe ngo na labe ngo ne ndusia kedeti ko na ve rokani card na ve ndu ni baka ver na tambangase etiko na nonra o era ngoni buli ve kenda na leni vanua ko sana parta ka charchunga na kadda wenda na vanta o era na leni ngoni buli ndo tena nonra ko era na vouch o era na walengai tu ne tu bagin iyo walengai tiko talana non ko sa bororota na matintu mera ni ndu tok sa ne raw saranga ni kena parorota kina nonra vanta na kad na leni vanua binabole busara binabole buna no munindo bota mai na nandanga unongo e nando mandanda dengo e nanga unani Vakekeli na bole buna no munindo bota mai nandanga unongo sabi kinda bogitalitu ko ni karuni wasawasi ni Vakekeli binabole buna no muni bota taro nimbula binaka na ngona ni Vakekeli. Nimbula binaka. Totala chulo. Wana katara rwanta kele bana basika basika sarawa. Na walebu en gai so miti ngona no muni bata taru ni sambula na ngona ni Vakekeli. Anjali sio tambaka. Lambasongo. Yo kona kad ko soli chungo kwenda drive tikino menda register kona kad ligo sina itikiting
Io, nangonang ko orto sa sulieti ko simberin din nila buti ko lamay. Ya kamanda kita salah ko nandun office ni Vodafone dali top up vida 500 sa nandun dola. Orang merubah masalah mana ini sa tahu rumah na kada sa juga nandun dola. Na kena nanda sa laku nanda sa bondo inambasi. E via va tu mbek sama dal vas kina 5 na stage ni nabuno me di wana nabuno lako bondo na libon nuwa sa nabuno di bonambas sa ko tena kadia mero madal madam mai na first procedure sa ko yanya sa nasol na kadwen driver sa nagaba ukre me mero ke toma sa sol na kadwen driver we kerera mero toma na me kanada pa nang ka won driver na ilabo yung musuka na dapat sulit semua resiti, saya dapat sulit semua nak kena be material ke apa? Vinavaliavu sarana dhau mai lambasa na nandanguna ni Vakekeli Mr. Ajit Singh na butinga ni taro lagoting mai membalatan ken roninda kaya na procedure na itu butuba vira na driver vira na pasindia rabondo yani rasulian rekad stage 1 stage 2 ramandangan nandona ken ibang matala victim. You want me to explain in English? Iya, boleh saya melambasa. Pina vale, untuk nataro pina sara nataro ya. Nisa na pondo en nambasi. Semper mio soliana no mukad ona tukuna rawe in riva na bonu ona lakotikin. Ona tukuna kamanda ke osa pondo mai itamavu ona koro tamavu mo lakotiku ikaningem. O siang kemni ni siang ni pondo mai ina basten ni sa mai pondo tuiloma sa sibito timo rua na stage. Kembalo na tukuna venrebo sa nangai tambak apa na misin sa nangai parta kame na misin ni kemni na buno la kotikina na vida na stage ego sa ngai pondo ni sa nangai o butana no mukad o ni na tukuna raw venrebo sa na parta kame na misin na buno ngolitikina sa nanggay otabian na mukad wana misin sa nanggay sulia may na receipt. Na receipt ya sa nanggay parita katikin na sauni numu bondo wata na leunila sa abotiko na stage ta bongolitikin na vida na stage. So kila sa nabia sombang na tara. Na mata ini taro ngiting mai baletan na kadea nampasi ke ngaro ni robondo kina. With that card can be used in all buses. Any bus. Any bus, any route, anywhere. Sandon. Uskalan sana somito na numuni bata tarno kanda na buku ni tikite o ni na wale fomu ki na sa solimen no mo card na kade ya baka ngataki na be imbasi kete. Ke ombasi ni la ko esa sabaras, ombasi ni obondo ngai nando na nguni sala leka e baka ngataki na me baka sabar tata o Mr. G. Iya. Don. Pina wale busara santo la tina talibo na tolu roro sebo dio sebo ke na bitu tolu roro dio sebo ndo ni sambula binaka ngauna ni Vakekeli wa binati ko en ruana wase ni vital nongo ro bulang itiki no Mr. Ajit Singh men nei song ni basi abaka kina be Andrew Bakarau ni sambula ngauna ni Vakekeli sambula binaka ni mbula binaka ni bata taro la bata taro wala burna ngol mai bitli me bitli ngol kora bondo wangkar ke bondo bas bate dingi na sonin bas kwarto sakta na petchen sana tajinga bate no mu tikiti ni wanga eno bata kora tikina naka naga bale busara nduro nindo na kene tuku be Mr. Ajit Vinaka o kela na ko erna takos tugi wai erla o me bitile bonole na soni nonra wanganga sa boda patati kona iyo sa lago patati kona na soni basi iyo bolete ni singa nindu na kena soni na wanga pote kena son nonra somo na bondo nera bondo tuga na basi ame ata sare lambas Vina bolebu sara vina bolebu nando bota mai nanandanga una ni Vakekeli ubo vina ti bolebu sati gona bota taro sana baro ngoli ti gona kanto Mr. Ajit Singh me berarto na mai bu ke na wase taraba lesi mena bol ni lawa karon nando bota gani nanandanga una ko ni sambula binaka na una ni Vakekeli
Tunggu taruh. Nanti kita sudah buku repot saya akan ngomong sini pasal Oktober. Kita sudah bahasa bantu nanti kita na terjeruan. Repot nanti kita buku na bahasa ko. Minabalebu Sara, minabalebu na bata taro, ngauna na tega bukina Fiji bus operators, the time we will start using this card. Matay ni singani wala Matay ni Oktober. 1st of October. Matay ni Oktober, kimni no kanda o nindo bata may nandang unongo, nangay bagay nga tayo kina tikite, sena card, na bagay nga tayo kini card vo, kwa santa balebu fumukinango, nangay bagay nga tayo kini matay ni Oktober. Iyo. Sandono, minabalebu. 1st of October is a compulsory. Sandono. ETP is only started from August to September. Sandon, binabalebu o kilani sana matata na kado ni sabalebu fo mukina ngore na gaiba nga takini matay ni Oktober ni sambula nango ni Vakekeli. Ni bulu saka ruangan nunggu tahu. Vi matay vi nabasu perisa. Ki malabala sana siangan nakad, siangan muka sana sino bondo. Ki ni karua ba mo da virutun na disable sa tungon rutu kad ni mensual pia na transport. Na apa menapa Binabalebu Sara, binabalebu kembambale sengan na nomu card sengan na nyobondo. Se ndo mandana keni tutuku. Rao nyo bondo. Ngona nyo kebaka kamanda orto na kang gumena luai. Senga tu orto na kad orto sabi ang wala may suba. Rao ni orto na bolia ko na prepay. Siya nga ningan rebiki na mo na register. Kung so mo nga $2 siya na $5 do na pre-pay card o bayan taga mo la ko may suba sa nangyay raw ni may register ta do no card bo. Iya. Binabalebu Sara. Binabalebu na numunin do batik may binabalebu Mr. Jit Singh and ando nanda dengo and ngauna ni Vakekeli. Sabi kinda bagtaliti ka na nandang ngauna baruta kyongo and ngauna ni Vakekeli binabalebu na numunin do batik may ni sana reda sana bisautikon Waileslesi sa andambitikon Waileslesi may na Vodafone Andrew Wakarao baki na be Valerie na Ryan volleyball na na bunilawa ka rawanin wata rongiti kumay na be kaba kalawa boza na be ka enda vital notiki na membeleta na card ni bondo na nomuni sabo ale fomoti ke sa tingor na card and bukti nga ni ngono baruta kyongo ndera rendo maka Valerie Bula Vinaka Valerie? Bula Vinaka. Vinaka, ramadanga nindo na ibang madala may na volleyball ni Bunilawa, membaletan na bikay sa ating po, garabing go membaletan na pondo-pondo. They can speak in English. About the changes that we've made. So basically in the, recently we've amended the electronic fare ticketing laws, and that was to ensure the effective and efficient implementation of the electronic fare ticketing system. So as we know, the laws have commenced as of 1 August 2017, which was last week, but currently we are in the transition period. So by 1 October 2017, essentially everyone should be, by that time, should have registered and have own their own bus cards to be able to use when they're on the public transport system. From now till the 1st October? Yes. Are they still using that old one, the old... Right, so right now, before October, you can still use cash, and if you're on the voucher system, you can still use your vouchers, and then so by 1 October is when everyone should have a bus card. Binabalebu Sara Valerie bikim ni no kando nindo bota may nanandang ngonongondo lating na taliboni ronyo ni bota taro may kina sanda tikongo en ngasala ni nonroto tikon na Waileslesi may na bolbol ni Bunilawa membalet tingan na kiana sana pakangataki ka sadi di bagi talitinga may na kiana turuba kina vale fo musate bungarabi bota ke Andrew Wakarao may na kamban na Vodafone ka ngarabo tikon na vale fo may ngonongo ni sambula binaka ngona ni Vakekeli. Isa ni sambul sa kan nimbul sa kan do sa nga na taro me baka matataki nga nangaw na sana yalikin endo na kad sendo tombo nimbuto ko na nongu kad
Ungali rede tolo manimbasi ni salu tu sea li sendo embuta kwa zangai tombo mai nakada. Na lawa da basa kamande na vodi ke vakae otatu no lo manimbasi. Ena roni sulian na ibondo bondo na kes vein reba. Sena ngono sala da ba na roni vakae dori saka. Na valeu sar na bota taro ting mai na valeu ronindo na ken sau Andrew. Iyo, vinaka. Matenika me na vaka. Nindua sa elina na kad men report tarau. Era ningirian ni na nito volleyball ni Vodafone na namba na 223 mena posa berto. Nena ngona ni na wale fum tikina. Ena so ni na suletal tinga ndono ni pin code. Kwamba na security ngona ang sengi dakin na wale fum. Kwaya ngona ni sana ngirian kina. Ni sana tukuna na damni na bune ni tikina me sana window nui watara kakere tiko watana tuku wikito wata kena nomuni pin code back kwa sana ngai kito langai lokata kena nomuni kad iyo veirna sa lakuan sa sianga tu non rekat kwa waka kiro satu kuno tiko na disposable card kwa tiko venreva rewa ni wayanta ka kwa enduo me wayanta ka wala nga merani adokina itau ni mengele indua talana na kadbo Ken mbambale Andrew na davo kai tingor na disposable card. Iya. Onreva sana tigo mai bo. Onreva tigo wa kona card. Mena sta virna kona na lenga ba. Koerna ma elan rekat koerna tigo mai na ve taunda kuni ve koroko lelevu. Koerna tigo mai na ve korokoro, koerna la mai anu. Oerna sarvanua. Onreva tigo yuko ko sona card ngo. Iyo menda na lanu na disposable card ngo na toronga ko ya. Na sau ni bondo ni ndua nangasi. Ndona adult fair. Iya. Kwa ngona wambimbi tiki na. Ngona saya li no mukat. Sa o sanga mo sa me ndua sanga sarna kena ngona tol ndondua. Men ndua tel na no mukat ke baka o tikumbeka na na social welfare. Si era ngoni buli. Mer mi sanga tel nan kadbo balate mer na reni stabotinga. Concession where Want to say something? I'd just like to mention at this point that disposable cards, all buses must carry disposable cards. So, it'll always be available if you don't have your bus card. And also that the disposable cards expire within 30 days. So, but it is advisable to get a replacement card as soon as possible. Vinavale bu Valerie, vinavale bu kimni no kando nindo bota mai na ngona ni Vakekeli, ni sambula vinaka? Sambula vinaka. Doon bota tak mata nakadu. Ibu ini mga takal na mukad. Kaya siguro mission hindi na detect kami detect tayo siya. Hindi ko siya token card. Jadi kita pernah kasi number na mukad. Vinavale bu sara na bota taro ke baka emani Indo eleitora no mukar ka menda ke reida gale baka ngataka ndona ka ro ni lo rekina ni oyana ka den dota ni sengni ko en non ko titingani ramanda ni ndona ke ni pamatala Andrew na ke baka ka manda ke ro en dua sambuto ko no mukar le vanta esen reni tu kana na misini sia ngona ne madhiu sene ne iyo ngona sa kerengan kin ngona nga sa elikin na mesa tukuni rausar me begitu sa el nunggu kat kere mendona songota me ranin dua tel num kat bo balata ni pambimbi tiki tu na ilabu tu na kadia na dua le bang takatan ngona sa le songota nga le dua tel num kat bo labu ke nga se bo tikina na bande tek tal kina na vale usar randola tina taliboni ni sambula vinaka ngoni Vakekeli. Hello. Nimbula vinaka. Iya, nimbula vinaka. Na kewa kai finro ni una kama na mukad. Una besu. Kini karua. Na ndondo tolanga. Roanga ni sulenga no bondo timba. Vinavalevu sarna tauti kumai ni sambula vinaka ngauna ni Vakekeli. Nimbula vinaka. Yo kaya na taro bulsan na report na disable na special school
Ati untuk kad ko marita kana sim ko na free transport. Ertu na bang tatuwa siya baka itu padu. Kona iti. Ani roni tarong talman namin nung ni tarong kango. Okay, ertu na disable. Ati ko ertu kad ko marita kana sosyo kana kanda mundam botana kana bito siya. To free transport mungkin na disable. Ertu na bang tatuwa na kalya semendo tala na kad go kana bang tatuwa. Pinawale busara nang gay so miti na nomuni bang tataron do mandanda di ngoy nang una ni Vakekeli. Sa weekend ba kitaliti ko na nandang ono baruta kini Vakekeli binabale po na nomunindo wati may sa andolo tiyo na taliboni na toluro rose ba diwa sebe kena bitu tolurua diwa sebandua. And abuti nga ni baka tatarla tumia Valerie. Right. So if you don't register for a bus card, if you don't register for a bus card, that's when you'll be able to purchase the disposable card to use to pay for your bus fare. With cash? You will not be able to use cash to pay for your bus fare as of 1 October. Right? Ikim nina kanda ukilani sana matata ni tutuko ya may Valerie na card baka nga takini mateni October. Baka nga takini na card sa bale fomu kina kini karua ke basa ayali no mu card nyo dhure ni lomani basi na senga nyo soma ya nabuguni labonganga mona solia esati ko talanga may driver na card o na taura pero ni somikina. Dono bina kaya roni dono kena mamatalandi ke sa matata ni tutuka. Iya, ndono tu na pamadala. Cukup benre wa kona disposable card. Mera olenga ni koti o taun. Mo nga isko talendo talna sto mendo talgina na no card. Iya. Bina wale bu sabo bina tibale bin sama tata tingna tutuku ni sambula binaka ngauna ni Vakekeli tolu ro seba diwa seba kena bitu tolu ro diwa seba ndua en nabutinga ni bota taro saya tutik mai kamaro tindi na no munindo bota meno kanda en ngauna ngo nimbula binaka ngoni Vakekeli. Iya, misambula binaka. Go ngai kanda bundanga na bakataro. Misana bulo ko tobe matelisi sana songo kina na bakale fumba da bikin na laka jando andronisi na tala chinga. Na bale busara ranindo na keni sauni taru wana kandar mi kandabu na bakale fumungo na laki ado bana sianga una zaba. Membala tanan card orto mi kandabu ke basa tigo na nguna yalata ki rani rabale fumu ni sana uti na nguna yalata. Iyo, oira kethena lau menianu, venianu, watalaki ni rana tumi walang, yarenge lau malu mai. Na rani radurubongan ni to stoni waterphone, le rani wale fom kina. Wale fom sing song. Sing ni song na wale fom. Balete ni na linivono asi ni ndalewa na ngona barang ole meke ni suwa. Artu na venianu mena sana waturang lau, lo mai viti, me kandabu, tabioni. Erna so na ngatha sara mena ngoni sing ni sudu. Erna ni adara nga mai sara kermi wale fom. Iya sarna baka ngata nga meran tuanga non raka. Iyo. Ina wale. That's fine. Sabi na wale usara nimbula binaka na ngoni Vakekeli. Ndola tina talevo na toluro rose ba dio seba kena vitu toluro dio seba ndua wekim ni no kanda ni ndo boting mai nganrevim na vital nongo mebo matata tagi nga wekim ni na wale ni kena sana toriwa kini mataini okotoba na kar ni bondo kamure taletinga na nondo tuting sarana kena wale silesi mai na bol ni buni lawa jekin Valerie na Ryan kabaki na ve Andre Obakarau mai na Vodafone ni sambula binaka na ngoni Vakekeli. Ya nyimbula binaka. Dole nga nungu watu taro. Kibuka saya ili nungu kad. Ya nga kama ndaki waka wotu wero me rosa wulka limnandol situ sawu. Nangona nali tulikina mena nali mena li torda kinga nungu kadwo. Le lawa ya na chuta nga melo masi nga iso tal tal wasni lawa na tawan nondakan. Na wale na patataro tu mandando talangiringo nimbula binaka na ngoni Vakekeli. Ni sambula binaka. Ngoi na sing anda keti maduata. Au keke sakio ne we bulan dokai. Batenda nungu kanidu kiti ni bas. Sangai bakabutanga mai suwa na bula sausi. Kana kadgo e banga taitingo se bina katalendo na kabo. So kwa mbega na taro tumni. Bina wale busara. O bina tai wale buna nomuni patataro. Vero nga na veo kani na kena somi tong mai na taro na patataro ya.
Amandangan nina. Sana nganre menandu na kabo mbate na ungo sa kabo kede na kad makau kede. Sana sanga ni bangai takim baletan mesini bungu. Ave na katanga na sana rani dingo manga na kad wopu. Na taro lago timui mai na butinga ni bakataro membeleta na yali ni kad tiko ilo me rosabul ke $5 ngona le vale fomu kina se tiko ngana kad ba bosar ke bakasa manindo le bakang taka ramadan don ke no bata I obabonga ke sa andu bangai taka sember ni sengkir taka no kwa me song ke sengan indo bangai taka na rosabul ke $5 sana waregi kusartunga na kena dotela no mukalbo na boleh besar namba rawani rana ngire ni kina ngona ngai rakila kina saya linongu kad ruoti ko na namba kwa sengan isomi na 124 namba ngiri tanga na muni mobile na phone sana ing na 124 na kwa isomi na 123 ngiri na 123 iya ya na ngona ngai rakila kini ali nonda ngona ngai saya likina na nonda kad kalore. So when you register, registration is free, right, for the new cards. And if you lose your card, your first replacement card is free as well. So, but if you've lost it again, your second replacement card, that's when it'll cost $5. So the first 2 cards you get as of we started this registration period, they're free. Na vale vikim ni kando kila ni sana matata na itu ko ya matai ni no mo vale fomu senga ni osomo kinen dona kana ka rua ke bakai maniali senga talanga ni na soma ya ke saya li ne ka rua ni ngau na mo ngale tu ka ni sa $5 na ke na isa bina vale buna bata taru ti mai ni sambula bina kana ngoni Vakekeli nimbula binaka nimbula to chingana taro wewe kenda seni vale fomu tangai rata chungana prepayment da bonda chugina bai na rombe ka na vale busara na butinga ni baganga kini prepay koembekan disposable card baganga taki ka bagatarong iting maya kin non senga ni bagale fomu ndono kanda sa tingo ni sambula binaka ngoni Vakekeli iya ni sambula binaka do tingana nongo bataro bakada boira na lubeke mi kwarang ngone lalai kwarsando so mitu kana non rebondo bondo bakada ba Hernando talangana kad kwara buli tukana korni buli primary ke ke me na be ko tire tauni ke ndana bono ke na be ko tire kina ba ba non rebondo bondo bina vale besar na bota taro Andrew tumbu mela ko bota ke ngone na bakanga takini kad endo talangane ngone mbeletan dakila ke bakai ngone buli ena baruta ke ndono na kad ni bondo ena bondo ni basin korbule wewe ke bakai la ko bata ke tina kai manda baruai moni mata o la ko kinda bakanga takina nanto tani ngana kad ni ngone roni ro pamagal montakin ya nongo orto sada sartu kena na ministeri ni buli na kena baruta kena kad ya ko na ngona mer nangai wondo kina na taunda ku ni ngona ni buli ya na ngone sana ngai bertona ngai wa madala kina na ministeri ni buli na ida bana nrutu itu ba na tambana lani sana matata na itu tuku bikim ni no kanda na ndo mandanda de ngona ngona ni Vakekeli eu sabe que ainda bagiti gane outro tinha ua barotaki men tambani Vakekeli usaba bini binadin vale bikim ni no kanda na ndo watu menanda ngaudo go na buni bata taro mbale tangonga na roni somi ke na muni bata taro membale tani bondo asana tauri waki ene mateni singa ni okotoba ni sambula binaka na ngone ni Vakekeli bulan binaka nai bulan wa bulan talanga bertono pulangi yo no taro ba se ngonongo sondo lai bikin mamindo lai basa do lenga bailapo mai sama sara lagu ng basa na mata kay mai sama tali baya abi yo go ke lagu na itik do tal ka oro go tibo ke baya go ngade do wana umaya china kilo ita ke ona baba do bondo iliu do tanga do bondo wala nga yo go ke china kilo ita ke kana sa bondo yo do tal ka do iliu do rana
pasinja ke to mata pala lo mas yang tuna na bondo do bondo nga le ang nimboso ke sa bondo dua sa bondo la do bondo nga me kuni tale ragina kuni bondo yo go yo rogo de kala kuna titing ka ke nga sa labo yo wale tunga na ni kanda ni kwa bondo basi tu ke sa na ka na labo ale kere mai yo na ka ni kere ra mai yo so na bu vale dong do bo irse ni le na so sa matena la yo samper ni matena sa matena lab irre kerkertale yo ke sa la ko itik dina so bata na bupalera bulbul dom pango kenale bina taro na vale busara wata taro ting mai kina kawai ni sambula binaka na ngauna ni Vakekeli ananda kuno kando ya bo bini binata vale bu na buguni kawai e adu ting mia baleta oir nando mimbasa erando so mataliting bangan nei ponto ni kako ni sabang yang takina kad na sabang beka na ibaga sala membaleta na bondo ka warite itika na kad na wakena vain tek ngoi singa ni wiliki na kako matenika na kampanye mbas sing dindonu melava kana ka meso mine kako mateni sa somo ngano ponto ni mbas tonton mesa wili tukina na sa ni kako iya ukela itu na kanta yang giri tingmea orang bekana keri ya ko mera somo tikona non rai ponto ni keri ya watana kako ndona tikine me pamatata kitalenga we kemni Andrew nambasi sa tigo lapa gitikina na kemambale nakanga ron indana banda ta kabirna kandaron to botong mai na buni pata taro ya esa uminga nakad nei ponto nga na wale busara nambari taleboni tolu roro sebo dio sebo kena bitu tolu ro dio sebo ndoni sambula binaka ngoni Vakekeli animbula binaka mni iyo sabula ka na patarunga na bukuni ngone buli ara ti taunda kuni ngon salle bara tati na RSL na bang takikan na itikiting se na buchanga na valebu ala tu ni di tenda kuni kurbalan na valebu RSL na taunda ko ni kena bang takinambasi ra bang takatu na keri na ven RSL ramana ni tona kena tutuku Andrew iyo arto sa da tikira na ministeri na arto na tampan lau merto na rede talanga na tampan ni RSL ne balatane ngonongo nambasi welenga ko chikin misin na RSL ngonongo sa bodirenga nambasi sambar ni lago na tampan ni RSL matay niyo ko toba ken bambale setara iruting nga nambasi nga na kena baka takin na nambasi iyo basi the RSL. So the electronic fare ticketing system currently is just for buses. So the big buses that you see on the road, not even the mini buses. So by 1 October, those are the ones that you'll have to use your bus card for, right? And then, so if you're using carriers and other vehicles, you will still be able to use cash or whatever methods you use currently. And matatatakini tugutukoya na kena turiba kini mateni Oktoba embaleta ngana mbasi bondo mbasi baka ngataki kino ya klasan na waru meza bana nandanga una ni Vakekeli ruwa mandanga na taru mero una dingo mitalangongo ni sambula binaka ngoni Vakekeli bula binaka artuale ro maramwale si o rogo chuna itu tungori ungai kinta dalam ayu singi rongo dasalango bokata baki usabulia nunggukan usaso mutu nunggukan tul sudu bulan toli loma ungai ngol lamya mai lutu televiau o niuna ker teleme ngoko bu tiki nunggukan ya lai laboya ena tul tali loma na bale busara na bota tartuma e ukilandru ning nangai somana tikino ya nimbula binaka na yototini ngirena nandanga ni Vakekeli ni sambula iyo ndombu mala kala ngoni Vakekeli bu mala kala bulum dokai o kere ndo ba taro ba taro o ko kumu musoko saba tungo sa ambugi bicho bultu to ba mu bundu mona basi mu bo te ngu kan rom ni mama e ba kan bombe kaya se woro ni ba kan bombe ndo to ngu kadbo
Ndio saka kosonga na taro ya malaka baga lebu. Mina vole sara na bota taro mai sa mai somi mandanga me dava kina na ngauna ni Vakekeli na kabindinda Andrew. Yo vinaka sala tiko varot oirna bakini bulo sa bodir tiko na social welfare tiko talanga non rakat. Oya erna vale fomu tala. Iya erna vale fomu talanga. Mina vole busara bekim ni no kanda na buni vale fomu ke ba tiko ngori na kad makawa sa te ubungo na vale fomu be ira kede tambangase Vakakina be rana kanda vale ngai tu bakini non rambula ravale fomu kede be ira o kila ni tiko na no mundo itu butu ba o ira na vale fomu na tambangase tiko ngana pono merna laki vale fomu kina se tarikim do tal ngayen kamanda be so this is for senior citizens and persons with disabilities. Those will be distributed by the Department of Social Welfare, just as the subsidized students will be distributed by the Ministry of Education. Yes. Na vale busaro kila ni sana matato ya kia baka ya lina nona tikite me baka tulistiku kine tulsa bulan dola me rauni na ba matato te ngana kia na totolo na kia na vinaka ni vande te kia ni moni vi vande te kina Andrew. Yeah. Ke baka sa maniali kena ngono totolo ndondua ni nangireta na 124 ya na free call mena na muni Vodafone se 123 sa minangiria ke baka ni sa tiko ilo mintao ni rauni ni na sikobondona ni to Stony Vodafone le itu na virtual sa el nomnikat menandua tal nomnikat na mate ni kena pas somtaki me baka sa tu no cho Valerie na seng ni som free na free of charge na first replacement na kena karua baka ni ngai yali ni sana soma ele manandol na ilabu ke te tiko mena no mukat ngona elikina sa songo na to kita likina kadbo. Valerie from the AG's office, any advice to our listeners? With regard to the bus cards, I advise everyone to register for your bus cards as soon as possible during this time before 1 October. And just to get on board. Na vale busar mai tine matanga Andrew na tuku be rana sala ko tingana vale fomu de do so tabu tiga sonan rendre meroni wa matata ke ngau ngoni Vakekeli. Ia obina vale na turanga na maraman ni nanda vanua na tormondana ngonongo mo vabri mina vira ke na ngiri tiku mai na patar sa lago tiku na vale fomu na vi sai viti raramba no ni taoni wakatala kina na taundaku ni taoni sa kito tiku kina sa kito kerea mera ngole me vale le na le ni vonua mera mai sikoba na vonua ngara tiku na vale fomu ta tumbe kana non rataro rapata taro tukina kere mera ngole mai kito na rani soma na taro wakatala kina irana so sera mandua ati kumbeka sera rere tiku mera sa kere mera ngole mai songo enandona ngauna na le songo kina vale fomu. Okay lah na songo sarambenga ni sembarangan na matay ni ako tawa iya sembar ni buwan date ko na nanguna na songo kina ya sa kereti ko ver mera pangan tagamingo sa baka may malumba malu na vale fom kere ver na kyan se voti ko mera may vale leo na vale busaro bo binati ko vale bo be Mr. Jit Singh may na Fiji bus operators wakina be Valerie na Ryan may na balbola na bunilawa ke Andrew Bakarao main Vodafone na buni kena mai pa matata ki bekim ni na tuku membala tananta bana mata ni mata ni oktoba mesana toru bagi kina na card ni bondo sa kena ngonongo menda vale fom meda banantang no batanga na maza katumai ni kalungat sa tiko isamo demanda